Maisagsagana na ti Operation Tuli nga isa yung Katilawaga City Health Office kada ito'y bakasyon dagiti ububin. Segun kay ni Dr. Rodrigo Katkata na ti City Health Officer iti syudad, awan pa iti eksakto nga schedule, ngem tentatibo nga inton na may kadwa, when na may kadto alawa iti bulan na ti Mayo, tiya pa na kaysayang ti aktibidad. Kinunana ang maangay ito ti Operation Tuli, Itilawaga City General Hospital, kaya nakalukat na ito, kirigiti so amin amayat amang gundaway. Yung batad ti health officer, nga no adadagit taga sa bali alugar, kat ako modern dan tulad ta, isud ga po na ngayon awis ti opisina, iti papanto pa ng gundaway, kaya ito yung libre nga Operation Tuli. Well, yung mga pala schedule nga, reset nga schedule, mga mabalik nga dahil mid of May, ipaka angay na isang Lawag City General Hospital. Lawag City lang ay mabalik. Lawag City General Hospital. Ay, Lawag City, well, yung nodan to lagi tayo mayaw-awan nga ako, taga-kabang-ibang ako, basta pasok to pala dyan target nga number of patients nga akamodaran ti City Health Office, welcome dan to lasta. Malaman nung matagiti requirements sa awan mati ko dawaten tayo requirements basta jetawin da ano kaya da nagpakugit mabalin dat open lang tama well Ti paset ti panagsarita ni Dr. Rodrigo Katkata na si City Health Officer iti syudad ti Lawag. Wala awan mo talaga mo amang pa nga awan mo ti requirements na dito ay duduan no agpakugit ka. Kita may kadumasar tati importante siya agpakugit ni ubing di ba tama butang da kami di kami kabutang da dito injection makarawa siguro kita damit lang no damit laing ti makugit supay kasjay ay nga manat pa klase pa nagkugit ata ditagbat pa ba idol Joan. We know ikam kampanyada nga saanin ko mga rolya nagkikitao dito traditional sa delikado delikado jay oo di ka di high tech tatan laser nga rod ti pag kugit da we no chainsaw kasunod ti panag-anadan kasi mayroon ng advanced technology na laser nile-laser na lang. Dati laser ay Bernard updatean tayo ito na kaspagarigan santon ti sarindangam usually kat dati mat pailaeng gagangay nga aparatos ito sarinda idol Bernard lalo na kastoy nga ado dagiti accommodated da. Manot tawtawen digiti agpapakugit iti Lawag City idol Joan apo talaga nga interesado ti kugit ni Berong. Dati record idol Bernard awampay ken dati nagpalista so far kat awampay nga updatean tayo ang mga nadan dagiti amo tayo ko na. Owen. Apay ko bakit di kita dumakat sanda kaya tsaka mo no apay nga sandag circumcised. In other countries walang ganon, right? Kaya nga merong hindi sila na circumcised pero this is part of our health practices para madalusan digitay private parts. Of course, parental guidance kadito agding-dingig nga ubing nang ro na launay tapno maliklikan iti infection nang ro iti private parts sigiti lalaki idol Joan. Owen idol Bernard. Okay, so katon ano nga mangrugi dito panag operation na kugit. Tentatively, second to third week ti May, idol Bernard. Sakbay nga ag-open ti klase into na June. Dapat na circumcised. Doray ka, kat second week hanga election period di jay. Amman, idol Bernard. Apo, kayang-kayang da nga madama tabutos. Or after nga agbutos. Dejay ti tentatibo ngam on pwede ti eksakto idol Bernard ngam kadagita kikitain pa lang ti City Health Office nga daw. Muna nariga mo nga kosta agat una kami nagbilang ka no siya kadeta our election will be on May 12, correct? Okay. Dapat kat makugit da kadeta first weekend May 2 kasi kumamat when no May 5 deta onwards tapno sakton to ti healing process na deta dumanon iti makabulan. When I go back. At narigat mo no di nga ag imbag at masadigan ti klase di min tolit ag kayang-kayang nito kamatis to na.
Okay. Any more, Idol Joanne? DJ Perline Tia Damag, iti City Health Office, City Ciudad, Dilawag, Kadway 99.5 Bars, Dilawag, Idol John, Team Tata, Firm and